clear tu te in zain chi bai le ve ko le tuntum kan video a chuan Mizoram Electric bill consumer nol puina kan man domestic light chip man le electric bill chu dan kan en ho le don ani kan ria tur chu tuntuma video kan ti chua tur electric bill chu dan hi kumsa ni le som ni le pakhat sa ni le som ni le pahni chunga man tur Tariff bi kania masaberin fixed charge awma fixed charge kan ti hi 50 rupees cheng somnga per month ani donani hemi chu dan hi contracted load 1 kilowatt azirzel khanin cheng somnga pek turani donani kan ria thewangin contracted load bi ka hianin 0.3 kW te 0.50 kilowatt te 1 kilowatt 1.2 kilowatt kan tiang chi te chisang sang kha ain anglo thewa khami kan hredu ni chuanin khami kan contracted load connection load bi kha kan hredu ni chuanin kan electric bill le kha khanin chiang takin connection contracted load zat kha ain zia kani entenan 0.50 kilowatt lo ni ta se chumi ni chuanin thlatin fixed charge kan choi tur chu 0.50 into 50 rupees cheng som ni le panga thlatin kan choi don ti na ani fixed charge chungchanga khanin zona om thina electric bill mana engwai nge tel fixed charge chu enge ni ti te khom thina a chan na chu current kan man na sat le sat lo lampang kha ani lawa fixed charge stream hi chu electric service le a maintenance cost kan ti khatiang chi kha in cover theina na charge siam shrim khania entirnan electric equipment electric ban apos kan ti te a shrui wire te transformer kan tiang chi te kha khatiang siam thatnan le maintain nan khanin servicing cost kha khatiang cover nan khanin fixed charge kha an siam shrim thri na ni panhina chuanin energy charge omle tani energy charge kan an ti hi current bill a rate kan an ti tak chu ania electric man hi chhong thumin thenania chhong thum kan han ti khanin electric bill le kha khaloen taula khata khanin step 1 step 2 step 3 ti kha om don ta ni kha chhong thum kan han ti chu ni ta ni om sia chuanin chhong khatna step 1 bi khan en taila step 1 kan han ti khanin 0 atanga 100 units consume how big tan khan ani ya chu cheng li le poi somria ta puntir tu na ni ya tin step 2 kha chhong ni na kha unit za pakhata tanga zahni inkar chungbi ka khanin chu chenga le poi somnga red zelanianga tin unit zahni chunglam zong kha chenga le poi som kwa are ta puntir tur ani donani entinan unit zahni somnga lo mangtang la chu chhong he tiang hianin kan chen sang donani 100 plus 50 tin chu zahni somnga kha 100 plus 50 tin step 1 step 2 le step 3 kan chen sang donani ti chuan step 100 kha cheng li le poi somria tin punti ranga step 2 kha chenga le poi somnga ti chuan in step 3 cheng nga le poi som kwa in ipunti ranga khami total chuak kha unit energy electric bill kan han ti tak kha ani donani entenan unit zani somsari panga ilo mangani pon step 1 step 2 step 3 chhong thum khanin thenanga 100 chin chunglam zong kha 100 chin zong kha 4.80 rupees ni punti ranga tin zahni inkar kha 5.50 tin 550 100 le zanga le somnga khami zanga le somnga zong kha 200 chin chunglam zong kha 5.90 rupees in ipuntir donani ti chuanin pathumna chuanin energy meter rent omleya chu kan hria thiam theidan tura chuanin energy meter rent kan han ti chuanin meter box kha ani maya meter box khamia khanin cheng somni te somthum panga te kan choi thina atlang puin chu single phase le three phase azir khania atlang puin single phase kan mangdeu veka cheng somni thlatin kan choi thina ni mi chungchanga khanin electric department hawina connection kan ti laya meter box anon ken thina kha kan mangani chuanin anma ni ta kan mangani chuan minwa sakani chuanin thlatin electric bill a khanin cheng somni choi belanga ya choi thina nga ya ani lawa kai manin electric meter box kha kan lo leya kan neya kan vu atir ngotani chuanin single phase man cheng somni kha energy meter rent kha choi angai lawani kha energy meter rent chungchanga khanin kan hriat angai ni
ti chuanin electric bill chu dan han en tai la en tirna tuna electric bill le kha tuna ka don bi ka hi karon tilang thawanga chu en tirna kan hmanga ma saberin fixtures pakhatna chuanin fixtures ka kan chhut tur ani ta ni fixture chu kan hrianga re chu 50 rupees per 1 kilowatt contracted load connection load kan ti kha ani ta a hemi electric bill le kha bi ka hianin contracted load connected load thi 0.50 kilowatt kVA ti ni a chu ti ni chuanin 50 kilowatt 50 rupees per kilowatt ani chuanin 0.50 into 50 anianga ti chuanin hemi electric bill le kha bi ka hianin cheng somni le panga kan choi don ani rupees 25 fixtures bi ka kan choi dona ti chuanin meter reading om leya meter reading hi chu thatin electric department atangin meter reading la turian on kal thina chu tiang ho an lo kal huna chuanin I current meter box a khanin reading kha ilo chin chia ve thin don nia ti chuanin previous reading le present reading kha oma previous reading a hian 2519 present reading a 2657 ti ni a tin multiplying factor ti te dang hi chu angai lu tuk lawa present le previous kha poimo ber ta ni unit consume za ta hianin present reading le previous reading in thlau na kha kan unit consume ani don ta ni previous reading kha chu thlama sa a reading an ron lak top na khami khani maya present reading chu tun thlami tu an ron lak na ron chin chi ana khami in kar kha ani don ta ni present reading chu tun thlami an ron lak na kha ani don ta ni chumi in thlau na chu unit consume ani don ta a chu 2657 minus 2519 ani don ta chu 138 units ani don ta ni thakha chunga energy electric energy kan man tamlama kha 138 unit ani ta ni chu 138 into 4.8 khatianga direct puntir top turan lawa step 1 step 2 step 3 chhong thumang khanin kan thenanga ti chuanin hemi bi ka hian step 1 a hianin 100 plus 38 step 2 in kan then thai ni 100 plus 38 plus 0 te pon yang chu 0 kha chu omziam lawa chuan chuanin step 1 a 100 step 1 bi kha 4.80 rate anianga chu zali somriat step 2 bi kha 38 into 5.50 rate khanin cheng zani le cheng kuwa ani don ani step 3 kha chu om lawa 0 ni mai dona ti chuanin khami total kha energy charge bi chu ani don ta ni ti chuanin pathumna en leila meter rent khani a hemi electric bill a le kha hianin energy rent energy meter rent hi cheng som ni ania omzia chu an mani khanin connection an ti lai khanin meter box khashan painan leilo an neilawa electric department a thokte tena an ron ken thina energy meter box kha an mang tina ani ti chuanin thatin cheng som ni energy meter rent a khanin meter rent a khanin an choi ta a ti chu kan bel tel don bokani ti chuanin total a cheng som ni panga fixtures le khami step 1 step 2 step 3 energy charge zali somrel zani le pakua ba ka khanin meter rent cheng som ni thatin kha kan belanga cheng za sari le somthum pali chu final total payable amount kha alone don ta ni chu error kan ti ba aom lo chuan ti na ani chu hemi bi ka hianin final bill payable amount thi sangkha zali le sumriat patni ania engwange kan ti chuanin thlama sami bill pay lo kha an nei ti na ni a error kha om ti na ani error chu enge kan ti chuanin khami late fee emo khami thamasa ami emo amasa mi khatiang ba alo om khanin error kha tun thla aniang chu thamasa ba te kha tun thla apek tura khani aron total 3 ani chu kan hriat angai ni tin kan hriat bok tura chu thamasa bill kan pek lo chuanin khami bi ka khanin late fee fine ani mayang chu 2% of total bill khami ka surcharge te pon ti bok thina surcharge kha om ve thina ni 2% kha an kat ve thina ni ti chuanin ba om lawa bill choi tur za ta kha cheng sa sari somthum le pali ani a amero chu thamasa bill ba kha om wang khanin khami po kha za sari somthum le pali bill ba tho kha ani a ti chuanin fine tur hi 2% off thamasa ba za sari somthum pali chu cheng som pali le poisom ruk le paria ta ni a ti chuanin a area thamasa mi ba
area kha zasari somli pariat 0.68 ani tani ti chuan total payable amount chu avain tun thlami zasari somthum pali le thlama sami error ba le a surcharge percentage 2% kan bel nu zasari somli pariat kan total anga chu sangkhat zali somriat le patni alo ni tani hemi electric bill le kha po hianin sangkhat zali somriat le patni kha bill amount payable alo ni tani surcharge khami error chungchanga khanin ka hriso zo ka mo ka shelava correction kan da chu ta chuanin tuna bill ron kala kha zasari somthum le pali ania thlama sa bill po kha zasari somthum le pali tho ania chu kan total anga chu sangkhat zali somruk le pariat ania amai ro chu late fee kan ti kha 2% surcharge kha 2% of total bill chu 1468 thlama sa ba le tun thla ami ba kha kan total anga chu 2% in kan divide le nga chu cheng somni le pakwa le pai somthum le paruk vela ni tani surcharge 2% kha ti chuanin final bill tura chu sangkha zali somruk le pariat plus somni le pakwa 0.36 ti chuanin sangkha zali somkwa le pasari 0.36 a final bill chu sangkha zali somkwa le pasari vel around of ani don tani chu amount dik tak zok ni in ka hria khami surcharge 2% an chu dan kha heta hianin an ron ti dik lo nge keiman ka hri suwa zok ka hrelawa heta hi chuanin ahmasa zok thlamasa aba 2% khan la amai ro chu ka hria dana chuanin thlamasa ba ami le tun thla ami khami kha kan total anga khami total khan 2% kha i kan et le don ani chu surcharge fine et dan ni in ka hria ka hri sual mai theya chu kha ka chu kan du chuanin mithiam zok te athok te kan zo thenga ka hria dana chuanin anhung zok kha adikani po ni sela request atama wangin electric bill chu dan thar ber kha aron ti chuak ani hria thiam lo kan nei ni chuanin comment lama khanin kan lo soi anga thiam dan in kan chang don nia